Dream Team in Bevke, še enkrat prosim ekipe, da prinesejo jeklenke nazaj v šotor. Announcement for the teams, please bring back the bottles back to preparation tent for the next race. Tu si namoči rukavice. Za Dream Team bodo tekmovali Mladen Robina, Emanuel Aktovič, Iman Vojnovič, Matija Poljak in pa Andrej Poštar. Za Bevke pa Doman Bogran, Jan Magovec, Jan Leksek, Klas Dražar in pa Erik Urban. Medtem pa kličemo pripravljati šotor še enkrat. Številko 17, Gorila Ljubečna, Jaka Kopitar, Gregor Langeršek, Kašper Trovič, Milan Korva in Benjamin Kopitar. Also calling the number 18 Walter, Julian McGrail, Erik Abo, Ed Koper and Dylan Fretz. Kliče tudi številko 19, Maja Sting Slovenija, Matin Zupan, Doman Pavlič, Anže Habjan, Gregor Savnik in Sebastian Govko. Also calling for preparation tent number 20, Team Germany, Philipp Moser, Hagen Moser, Oliver Nopper, Dietmar Kirsch and Daniel Šimak. Prav tako kliče številko 21, Prva Radovlica, Igor Marja, Peter Podlesnik, Tomaš Simovič, Dejan Pravnovnik in Samo Taužel. Kličem tudi številko 22, calling the number 22, the Leskini team, Maja Bukovec, Vera Lipa, Škela Volko, Lucija Grubar in Lea Oman. Also calling the number 23, TFA Berlin Lüben, Daniel Šimak, Mirko Wulf, Andre Kühne, Filip Ruzer in Hagen Ruzer. Mimo grede, oni bodo tudi v enem progi. Kličem tudi številko 24, Borge Dobekunje, Bojan Pavlič, Lauro Grubar, Lucija Grubar, Patrik Šteplin in Andraž Pavlič. Medtem pa na modri progi Dream Team in na rdeči progi Bevke. Glasni navijači, seveda. Še enkrat obvestilo vsem tekmovalcem in spremljevalnim ekipam. V času tekmovanja njihove ekipe je lahko na progi le en dodaten predstavnik ekipe. Announcement for all the teams. Only one extra member of the team may be on the course while the team is competing. If you do not obey the rules, you will be disqualified. The whole team will be disqualified if you do not obey the rules. Torej, če ne boste upoštevali pravila, bo ekipa diskvalificirana. Samo en član ekipe je lahko, pa je ekipa na progi zraven. Medtem pa med ekipama danes smo obedve ekipi predate štafeto. Tole močno zalagati. Roško, za rodolsko ekipo imaš en komad, da Šiman pa je pojel. Sem slikal. Tega še treba pozvati, A se ti kdo pojavil? So? Maja. Jaz ne slišam, pa nisem prijavil. Samo, a imate
Skratka, prijavite se na prvi izziv in sicer Step Up, tik po stopnicah v Kristalni palači 21. novembra. Sem se pozanimal, maj pa tudi to dvigalo, sam dvigal je tako sprogramiran, da gre sam dol. Ok, še enkrat, fantje in plenke je treba vrniti nazaj, ker se tekmovanje nadaljuje. Medtem pa sta že pripravljeni ekipi PGD Ljubečna, Jaka Kopitar, Gregor Langeršek, Gašper Drotovšek, Milan Horvat in Benjamin Kopitar. And the next team, Team Gibraltar, Julian McGrail, Eric Abo, Matt Coulthard and Milan Prenz. They are already prepared for the next race.